Umugoroba mwiza nshuti bavandimwe mudukurikiye ku murongo wacu wa Upana Media TV. Turabakunda kandi twongeye kubashimira mwe mukomeze kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, aho tubagezaho amakuru atandukanye, imyidagaduro ndetse n'ubuzima busanzwe, amateka n'ibindi. Ushaka byose ko watuganirizaho, tuguha platform yacu kugira ngo ugaragaze ubushake bwawe cyangwa se ibitekerezo byawe byuko ubyumva, cyangwa se uhamya amateka ndetse n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi rero tuje muvuno w'amakuru ari kuvugwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ni mu gace ka Minembwe tugiye kwibanda cyane. Ahari kuvugwa imigwano ikomeye, ndetse imigwano iri kuvuga ko yahereye ku munsi w'ejo kugeza kuri uyu munsi habaye kurasana bikomeye cyane hagati ya Twirwaneho ndetse na coalition ya FARDC, ingabo z'abarundi Maimai ndetse n'abazalendo. Uyu munsi rero intambara yatangiye mu gitondo cya kare, intambara igira ku munsi wa kabiri. Mbere yuko dukomeza iyi nkuru rero, reka tubanze dubacire mu ncamake cyangwa se mu makuru ari kuvugwa hirya no hino, kugira ngo tuze kubabwira neza iyi nkuru uko imeze, yuko intambara yatangiye ku munsi w'ejo, ndetse tubabwire naho yahereye muri access zitandukanye nuko byifashe kugeza ino saha. Ku munsi w'ejo mu by'ukuri ntabwo twakoze amakuru ajyanye n'iyi ntambara, kubera ko twari twabuze abantu ba muri karagace kugira ngo baduhe amakuru neza yimbitse, ariko amakuru twaje kuyafata ku gicamunsi cy'uyu munsi, kugira ngo rero niyo mpamvu rero twahisemo kuyakora kugira ngo tuze kuva imuzi tubabwira uko byaje kugenda. Aya makuru rero niyo turi buze kwibandaho cyane, uburyo urugamba rumeze hariya nuko intambara kugeza zino saha ifashe. Aya makuru arimo amakuru ateye ubwoba atangaje, bivugwa ko harimo n'abana bacu baba bari kugwana ku ruhande rwa leta cyangwa se ku ruhande rwa Barundi. Aya makuru tugiye kuyava imuzi. Reka tubanze tugere mu bice bindi bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane mu burasirazuba, aho tujya kugezaho amakuru atandukanye. Reka tubanze ducemo muri ayo makuru, hanyuma tubone gusubira ku makuru ari kuvugwa mu karere, cyane ahitwa mu Mikenge. Ibuvira haravugwa ingabo nyinshi za FARDC ndetse n'abarundi, mu gihe harashize iminsi abantu batubwira ko ingabo z'abarundi nyinshi zazamutse za FARDC, ariko biravuga ko hongeye kugaragara ingabo nyinshi cyane mu mujyi wa Uvira, zivugwa ko atari ingabo zari zasanzwe. Biravuga ko rero hari ingabo za Kalemi ndetse n'izindi zavuye i Bujumbura zongeye kugaragara muri karagace. Bivuze ko FARDC ikomeje gutegura ibitero ku banyamurenge batuye muri Sud Kivu. Bukavu haravuga umutekano udasanzwe nyuma yaho uriya mujyi wa Bukavu hawe kuyoborwa n'umukoroneri n'ubundi usanzwe akomoka muri karere ka Sud Kivu. Biravugwa ko umutekano wari ugize iminsi utari mwiza, bitewe n'abazalendo bari bagize iminsi bagaba ibitero mu makaritiye amwe namwe yo mu mujyi wa Bukavu, ariko kugeza ubu nyine abaturage ba Bukavu ngo barashima Imana ko ngo bafite umutekano, kandi umutekano umaze kugarurwa neza n'abarwanyi ba M23 Twirwaneho muri karagace ka Bukavu. Ahitwa Chanzo haravugwa imirwano y'abazalendo bari kumwe na FARDC bakomeje kugaba kuri M23, ariko ngo byabaye by'imfabusa, barageza ariko bagakubitwa bagasubizwa inyuma. Mu mujyi wa Goma haravugwa mu mujyi wa Goma hagize iminsi hagaragara umutekano mwiza, abaturage babikomeje kubyishimira. Rero mu mujyi wa Goma abaturage baho bafite umutekano, ariko turagenda tubagezaho amakuru atandukanye. Abayobozi ba AFC M23 Twirwaneho mu mujyi wa Goma, dore ko ari naho cicaro gikuru kiri cy'abarwanyi, biravugwa ko bamaze kuvuga ko ngo batezitabira byamaze kwemezwa ko ngo batazitabira ibiganiro biri kubera i Doha. Benshi bari bavuze ko bitabira ibiganiro bijya i Doha, banditse boherejwe n'intumwa zabo, ariko amakuru dufite nuko intumwa zabo zitabashije kwitabira ibiganiro biri kubera i Doha. Bagomba kuba baritabiriye uwa mbere, ariko biravugwa ko rero abantu delegation ya M23 itabashije kuba yagenda. Niyo impamvu delegation ya M23 itagiye. Impamvu ni imwe gusa, baravuga ko ngo ibyo bavuganye basezanyeho na leta ya Kongo ko bagomba kubanza gukora, leta ya Kongo yanze kubitimiza. Ibyo ni biki? Nukurekura imfungwa za M23 zigera ku bantu 700 bafungiwe i Kinshasa
mu maprizo atandukanye. Ikindi ngo nuko leta ya Kongo itahagaritse imirwano nkuko babyemezanyijeho, dore ko n'ubundi leta ya Kongo yakomeje kugaba ibitero. N'uyu munsi turi kuvugana hari ibitero byarabibagiriwe i Masisi ndetse n'igiriwe mu misozi ya Minembwe aho niyitwa mu Mikenke. Habaye ibitero bikomeye bimaze iminsi ibiriho birwagwana n'abarwanyi batwirwaneho M23 n'ubundi. Rero nyuma reka dusubira ku makuru yacu twabanje kubabwiraho amakuru ajyanye n'urugamba ruri kubera ahitwa mu Mikenke. Mu Mikenke rero kuva ku munsi w'ejo habayeho imirwano itandukanye. Bavandimwe, ntabwo ejo twakoze amakuru ku bijyanye n'intambara iri kubera mu Mikenke, byatewe nuko tutabashije kubona bamwe mu batuye muri Karagaca bashaka kuba baduha amakuru yizewe cyangwa se amakuru y'urugamba ko gwifashe, ariko amakuru dufite twahawe n'abantu kuri uyu munsi y'urugamba rw'ejo ko rwagenze ndetse nuko uyu munsi byabyutse nuko bwije bimeze. Urugamba ruri hariya mu by'ukuri inshuti bavandimwe ntabwo rworoshe kandi ntabwo rworoshe. Urugamba rw'ejo rwari rufite uburemere bukomeye cyane, dore ko hakoreshejwe imbunda ziremereye kuruta uko abantu babitekerezaga. Izake 45 47 by 47 muri 47 izi ntoya za SMG ntabwo zigeze zikoreshwa ku munsi w'ejo cyane, kuko hakoreshejwe imbunda ziremereye, hakoreshejwe za 12 ndetse za machine gun n'amabomba, kubera ko ejo hari habayeho gutegwa mu nce zose zitandukanye. Twirwaneho yari ifite amakuru y'ibi bitero byose, ndagira ngo nkubwire ko Twirwaneho ifite intelligence yabo hariya kandi ifite amapatruri muri Karagace hafi ya kose, irakagenzura mu buryo bwa patruri, bifite amakuru yose yimbitse. Amakuru twahawe neza n'abantu batwirwaneho barizwa muri Karagace ka Mikenke batubwiye ko ku munsi w'ejo batewe mu ma-axe agera kurana, ubwo ni iburasirazuba, uburengerazuba no mu majyepfo no mu majyaruguru ya Mikenke. Batewe ahitwa mu Ruhemba. Mu Ruhemba werekeza ahitwa za Kabara, cyangwa se yego werekeza ahitwa za Kabara ndetse na Gipupu. Barasaba bategwa ahitwa mu Turambo werekeza ubwo mu bibunda hayo hasi, ubwo za Maranda n'ahandi. Bategwa n'ahandi hitwa Igasiro werekeza za Rugabano, cyangwa se werekezwa ahitwa za Kuku ndetse naho nababwiye ushize ku makuru nababwiye ushize ya operation Twirwaneho yakoze iteye ubwoba yo gukura inka zari zihitwa za mu Kidasi no kuri Kuku ndetse ikazikurayo ikazigeza mu Gahwera. Iyo operation nari babwiye ku makuru yacu abanziriza yangaya muze kureba aho batarabashije kuyakurikirana. Iyo indi ituruka hitwa Birarombiri rero ni za Karingi cyangwa se ubu werekeza ahitwa mu Gwisankuku. Ni ukuvuga ngo muri axe zose bari batewe, kandi aha hantu rero hariho hibanza abaturage b'abanyamurenge cyane. Ababembe ni bakeya, benshi bari barahunze ubwo Twirwaneho n'ubundi yirwanaga FARDC muri Karagace. Ababembe benshi barahunze n'abapfurere bate muri Karagace bari barahunze, hasigaraho bakeya bari babarizwa nabo hamwe n'abanyamurenge muri Karagace. Ariko hakaba abandi babembe bari batuye ahitwa Birarombiri. Kugeza isaha tuvugana nta mubembe n'umwe uri Birarombiri, bose baraye bahunze ku munsi w'ejo. Nta mubembe n'umwe kugeza urarahariya uko barakubiswe barahunga. Ngiye kubabwira ko operation y'ejo yagenze nuko Twirwaneho babashije ko batsinda urugamba rw'ejo, ndetse n'impamvu n'uyu munsi intambara yongeye kandi ikubura. Iyo intambara igize iminsi ibiri kuri axe yo mu Ruhemba yaturutsemo aduyi wari ufite imbaraga. Ni nayo ndibuze kwibandaho cyane hamwe niyo ndibuze kwibandaho cyane hamwe n'iya Birarombiri, kuko niyo yagaragayemo abasirikare cyangwa se intwaro ziremereye zikomeye cyane. Dufite amakuru neza twabwiwe ko bikekwa ko muri operation yabaye Birarombiri uyu munsi hagaragayemo elema cyangwa se amasura y'abanyamurenge boherejwe n'uwitwa Munigantama. Abantu bakomeje kugira ngo ni amajyogo cyangwa se n'ibintu bitabaho, ariko hari amakuru turi guhabwa neza ko hari abana b'abanyamurenge bagaragaye muri operation ya Birarombiri bari ku ruhande rwa Mayimayi, FARDC, ingabo z'abarundi, Red Tabara, FDLR. Abo bose abanyamurenge
hari abanyamurenge bari inyuma y'ibyo bitero. Muri operasiyo yabereye hehe? Biraro mbiri. Hanyuma operasiyo yabereye ahitwa mu Ruhemba. Mu Ruhemba haje operasiyo y'abamayimayi ndetse n'ingabo z'abarundi. FARDC ntiyari mu Ruhemba. FARDC yagaragaye cyane ahitwa Biraro mbiri. Mu Turamba hariho mayimayi, i Gasiro hariho ingabo z'abarundi bakatinze bava za Rugezi barakatinga baramanuka, bari baje kubanza gusenya kuko barafite gahunda yo kubanza gusenya Mikenke ngo hanyuma kazabantu kuje kurasera Minembwe yose cyarimwe hamwe. Ariko amakuru twahawe neza n'abantu bahari batubwiye ko ejo bakoze operasiyo itarigeze ibaho, twirwaneho yarashe aduyi muri axe zose baramwirukwana, ndetse muri axe ya Biraro mbiri bivuga ko hagaragaye amayiti za aduyi zigera ku 8. Hanyuma mu bisambu bya Mikenke ahitwa werekeza mu Marunde, ahitwa mu Batuganyi, mu bisambu byaho hagaragaye mu gitondo hagaragaye amayiti zigera kuri 4 zirimo n'umukoroneri byavuga ko ashobora ari we bari baje kugira gute ushaka amayiti. Ariko kuva ninjoro bagerageje kugwana ninjoro barasaba barakubitwa basubira inyuma barahunga barara mu Turambo mu gitondo kandi bongera kugira gute gutera. Ariko intambara ya Gasiro yoba nibo n'ubundi bari baturutse aho za Ruhemba, abavuye Gasiro nibo baje n'ubundi berekeza yitwa mu Batuganyi bashaka kwinjira mu Mikenke kuko bababonye kare, ariko deja bari hafi n'abaturage. Niyo mpamvu abaturage bahise bahunga kuko bari bumvishe amasasu yegereje. Gusa twirwaneho hese ikatinga irabakubita ibakubitira inyuma bahita basubira inyuma. Niyo mpamvu bashaka ko baratakaje ngo bamwe mu bayobozi babo muri ako gace. Urugamba rw'ejo rero rwari rurimo imbaraga nyinshi, bakoreshejwe n'imbaraga nyinshi cyane, harimo imbunda ziremereye. Twirwaneho ntiyasubije cyane mu buryo bw'gukoresha imbunda ziremereye, ahubwo yakoresheje strategy yo kubatega no kubakubita, ibakubita isubira inyuma ikatinga bakubita. Niko ejo barwanye. Ku munsi wa none rero habyuka indi mirwano ikomeye cyane. Bivuga ko ari amakuru bamwe bari batangiye kuvuga ko ngo twirwaneho ngo yasubiye inyuma, ariko ntabwo twirwaneho yasubira inyuma kuko irasubira inyuma ijya hehe? Nta bundi buryo, ntabwo twirwaneho kugomba gusubira inyuma, n'ukugwana paka aduyi asubiye inyuma. Icyabayeho ni kimwe, twirwaneho yakubise aduyi wari Biraro mbiri, yari yabaye akajya karaje he, yari yabaye ikibazo kuko biravugwa ko hariho ingabo z'abarundi nishi Biraro mbiri zavuye ahitwa mu Rwitsankuku, zirimo n'abana bivugwa b'abanyamurenge bavuye i Burundi bazanywe n'ingabo z'abarundi barahuruka mu Ndondo, baciye hehe? Baciye Uvira barahuruka ku Ndondo, bagera ku Ndondo ntibiyerekanye, nta banyamurenge bigeze babona, barakomeza bakaba bagaragaye muri iyi ntambara. Umunsi w'ejo ntago bayigaragayemo, ariko abarwana buri babaziranye. Amakuru turi guhabwa neza nuko iyo delegation irimo abana b'abanyamurenge bari kurasa abanyamurenge, nako iyo aduyi icyo gitero caje kirimo abana b'abanyamurenge boherejwe nande, boherejwe na Moniga Ntama. Ntabwo tsaduhora duhisha ibintu kugira ngo wenda dushimisha abantu bamwe cyangwa se dukomeze tubwira abantu ko wenda ibi bitabaho, tutari kuraswa na bene wacu. Nta kintu gishasha kirimo kuko kuvuga ngo abanyamurenge kabaratera abandi banyamurenge nta gitangaza. Mwarabibonye twagize amakoroneri y'abanyamurenge mu Minembwe, ariko abanyamurenge barapfuye ntacyo bigeze bakora. Aya ni amakuru mufite kandi mwese muzi. Rero biravugwa ko muri urugamba rw'uyu munsi hagaragayemo amasura y'abanyamurenge bari ku rugamba, bari kugwana ku ruhande rw'abarundi ndetse na mayimayi. Barasaba bene wabo, ababyeyi babo, abana biwabo, bari kurasaba ababyeyi babo kugira ngo bakure mu karere k'iwabo babuze amahoro. Ibi byatewe n'iki? Ibi byatewe no gushize twakomeje tubabwira ko Moniga Ntama ari Burundi. Biravugwa bukera bava mu Moniga Ntama yohereje abana b'abanyamurenge bamwe ngo yafasha abana bagiye. Biravugwa. Uyu munsi rero abo bana bavugaga byose bagaragaye muri ntambara y'uyu munsi. Ikigira kabiri kandi, ubu nyine mu Burundi leta y'u Burundi yavuze ko impunzi zigomba gutaha ngo byibuze ngo amezi angahe, kubera ko nta bushobozi gifite kugira ute ngo pamu ntigifite ubushobozi ko yakwakira
impunzi z'abakongomani cyangwa se kubagaburira, bivuze ko bazi icyo bari gukora. Nshuti bavandimwe, ibi ndi kubabwira iyo operasiyo y'umunsi ko yagenze ahitwa Biraro Mbiri, habaye operasiyo ikomeye cyane, kuko Biraro Mbiri yaje kuvamo kubera ko Twirwaneho yakoze strategy, abaravuye mu Karingi nibo bayirangije, dore ko n'ubundi kuvejo abanyamikenke nibo barimo bagwana, kandi byari bigaragara ko bafite imbaraga, babishoboye. Bakubitiwemo n'abari bavuye mu Karingi, nibo bakubise Aduyi wari Biraro Mbiri, arahunga. Hanyuma Aduyi wari waturutse ahitwa mu Ruhemba, yakubiswe. Amakuru dufite neza yizewe nuko bigoye ko tuzongera kubona igitero kivuye mu Gipupu. Aduyi yakubiswe ku buryo Twirwaneho yamukubise, aravuga ngo ahangaha dushizeho akadomo, uzagaruka ntiwawunduje kwiyahura. Ariko ndagira ngo nkubwire ko iyi ntambara y'uyu munsi cyane cyane bagarutse bashaka za mayiti zabo. Biravuga ko ari mayiti zazaguye Makayina myinshi, arizo bari baje gushakisha. Hakaba n'izindi zaguye Biraro Mbiri, bivuga ko nazo bari baje kuzishakisha. N'izindi zaguye mu bisambu by'ahitwa mu Batuganyi, bakaba nazo bari baje gushakisha. Ariko bakavuga ko abaturutse mu bisambu byo mu Batuganyi baguye muri ambushi, n'ubundi Aduyi arakubitwa, arongera hata abandi. Rero turashimira Twirwaneho ikomeje kurwana ku banyamurenge bazira karengane, bazira ko baremwe. Turashimira ko bagize icyo bakora kugira ngo abanyamurenge bakomeze babeho kandi bazabeho. Mwasi isi kwiteye, ntawe ikunda upfa, ntikunda wishwa, yumva ko tugomba gushira nta kindi. Uyu munsi mu Bubiligi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yatangaje ko M23 igomba kubazwa impfu z'abakongomani bagera kuri 300 baguye ahitwa mu Rucuru. Ariko ntibashobora kuvuga abanyamurenge baguye mu Minembwe, bari kugwa mu Mikenke, bari kugwa ahantu hose, bari kuraswa n'iyo leta. Ntibashobora kuvuga abazalendo biciwe muri Goma, ntibashaka kuvuga abazalendo bishe abanyamurenge, bishe abatutsi bo muri Noro, bishe abantu batagira umubari Bukavu, za Rucuru, hose. Ariko ntibashobora kuvugwa abo ngabo kubera ko bari ku ruhande rw'uwica. N'ikindi kigira gatatu, ntibashobora kuvuga ibitero bahora bagaba mu mazu y'abaturage n'ibi byangirika, ariko bavuga ibyo bumva bashaka bafitiye inyungu. Rero hakabaho Twirwaneho, harakabaho M23, harakabaho FC, harakabaho amahoro muri Kongo. Nshuti bavandimwe, n'aya makuru twafite uyu munsi, tutagira ngo mukomeze mubane natwe mu makuru yacu buri munsi, kandi tutubuze kugeza amakuru uko bwije nuko bukeye. Turabakunda. This is Upana Media TV.